Baba nongcwele siyabonga sikuniketa lonke idumo babe emandla nebukhosi ngegama lika Jesu. Babe nongcwele ke khuluma etimpilweni tethu namhla ekuseni babe silambele ilizwi lakho, silambele babe kukhuluma kwakho ngegama lika Jesu. Babe nongcwele siphilise ngelizwi lakho babe ngegama lika Jesu. Babe nongcwele khuluma netimpilo tethu babe ngegama lika Jesu. Khulume babe nalaba langekhathi babe, khulume babe nalabo laba sibukela online babe nalaba tasibukela later ngegama lika Jesu. Babe ngcwele siyathandaza egameni lika Jesu. Babe ngcwele ilizwi lakho lisehla aliphilise abantwana bakho uNkulunkulu ngegama lika Jesu. Lethe kuphila labagula ke emtimbeni yabo babe akube nekuphila ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe ngcwele nalabo uNkulunkulu abasibukela uNkulunkulu babe ngcwele siyathandaza uNkulunkulu abe kunekuphila babe emtimbeni yabo, abe kunekuphila babe emakhaya abo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe ngcwele lifakazele babe livi lakho ukuthi babe wende timanga etimpilweni tabo, lifakazele babe livi lakho ngoba uthi evini lakho uNkulunkulu longehlulwa ilutho ngegama lika Jesu. Babe siyakwethemba ke babe nalamhla ekuseni ukuthi baba wehluleke ngegama lika Jesu. Nemandla babe kwenta konke licebo lakho uNkulunkulu ngevinjwe ngumuntu, nekwenta kwakho uNkulunkulu ngevinjwe ngumuntu. Ngakho Jobe baba wabhala wathi uNkulunkulu ngoba ngiyathi kwekuthi wena uNkulunkulu ngenda noma ngabe yini kude longamelana naloko uNkulunkulu osohlose kuwenda. Babe ngiyathi nalamhla ekuseni uNkulunkulu ukuthi babe kwabantwana bakho uNkulunkulu ungenda noma ngabe yini kude uNkulunkulu longamelana nensandla yakho uNkulunkulu naloko lofisa kwenda empilweni yabo egameni lika Jesu Christ. Babe siyathandaza in Jesus mighty name, amen. Amen. Sithathe lethuba wazalwane simbingelele egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Amen. Sivuseka lapho wazalwane lapha sibukela online egameni lika Jesu. Noma ke sithi besingafuni ukuthi ngichubeke nale nkonzo live lambazana liseleli kahle kungenxa nje umkhuhlane lothi ufuna ngathi ngeke ngachubeka leliviki ephaka ngemusa kaNkulunkulu asethembe ngizawuchubeka ngize ngilicethe live la uNkulunkulu ke bazwana silathola encwadini ya Thessalonika kubaseThessalonika Thessalonians chapter number sidawufunza chapter number 5 bese sifunza verse 17 ngilesitawucila kilo ke bazalwane lo ngangifundzela abazalwane baseThessalonika chapter number 5 sifunza verse number 17. Ngifuna abazalwane ukuthi sikhulume sibonisane noma sibuke umcoka, sibuke ukuthi yini lesuke siyitele lana ekuseni, sibuke ukuthi kuyini mbamba ngoba suke sitele emthandazweni bese sidlala ivu laNkulunkulu ngoba umthandazo ngaphandle kwelivu laNkulunkulu. That's why umthandazo bazalwane kufuna ukuthi uhambe nelivu laNkulunkulu, ukukhala nokumbalisela uNkulunkulu bekuthi uNkulunkulu awukekendeleni A B and C akusithi lokho, kepha kumcoka ukuthi umthandazo ugcwale umumathe livu laNkulunkulu. uNkulunkulu nangabe kunento la ihloniphako livi lakhe ngoba la kukhulumilena akugucuki, la kukhulumilena kumile kuze kube ngula phakathi. That's why nasingena emthandazweni we must make sure ukuthi sithandaza live laNkulunkulu ngoba lokwendlula konke uNkulunkulu ufuna ukuthi eve live lakhe kuthandaza nekukhala kuye, ukhale umbalisele uNkulunkulu kube kude live la ngekhathi ukhanze ukuthi kube akusabi ne-impact empilweni yakho. But if you speak the word na ukhuluma live laNkulunkulu sona uNkulunkulu wathi evini lakho uNkulunkulu uyakuhlonipha lokho. Lo ngasifundzela ke bazwane kuleli live lami baseThessalonika chapter number 5 verse 17. Thandazani ningalibele.
thandazani ningayekeli. uNkulunkulu ke bazwane usinike noma imandate ukuthi we must pray sithandaze singayekeli. That's why ke kuleli viki uNkulunkulu kubeke enhlitweni yami ukuthi besingakhuluma ngemthandazo ukuthi umthandazo uyini. Nangabe isikhathi sekhona start ibuka lelihlobo demthandazo ukuthi ihlobo demthandazo tihlukene. Bese siyabuka nekumcoka bemthandazo ukuthi umthandazo mahamba umcoka ngani sitabeke sikubuka lokho sikuthatha evini laNkulunkulu sithatha sibuka ema scriptures lehlukene. Uthi ke lo mbhali lana asithandaze singayekeli. uNkulunkulu sibekele noma ubitele wonke umuntu ukuthi kufuna ukuthi sithandaze singayekeli ngoba umthandazo bazalwane indlela lapho khona sichumana khona naNkulunkulu. Indlela lapho khona bazalwane but address noma but address direct to God bachumane naNkulunkulu direct. Seke uNkulunkulu bazalwane ubitele ukuthi nangabe nangibani ufuna ukuthi athandaze kuye abubule kuye ngegama lika Jesu. So umthandazo bazalwane yinto lekufuna ukuthi noma ngabe ngibani atholakala ayenda njengemzalwane atholakala asemthandazweni. Ngidafuna ke bazalwane ukuthi sitawubuka ukuthi mbamba umthandazo umcoka ngani umthandazo umcoka ngani etimbuleni tethu umthandazo usisita ngani njengebazalwane. So ke nakathi uNkulunkulu lana asithandaze singayekeli kwangasibekade ukuthi kutafika isikhathi lapho khona bazalwane batawuyekela ukuthandaza. Kwendiwa yini ukuthi ke nabe ufuna ukuthi uyongena emthandazweni na ufuna ukuthi uyothandaza bese sekufika ubuthongo lomnengi kwendiwa yini ukuthi uyothandaza bese kufika isikhathi lapho khona uthi hayi mani ngita uthandaza kusasa hayi ngithandaza ekuseni mina. It is because Sathane umelene akafuni ukuthi bantwana baNkulunkulu bathandaze ngoba uyati emandla nasemthandazweni. So ke bazalwane uNkulunkulu sibitele ukuthi sithandaze. Jesu he was 100% God and 100% human. Kepha bekatholakala semthandazweni watholakala thandaza angayekeli. A life of Jesus impilo yaJesu bekuyimpilo yemthandazo. Move phela nganye ilanga asuyenyuka uyentsabeni yothandaza nakabuya ukhanza abafundi bakhe balele uyababuta ukuthi beningeke nalinza ke nami kwesikhashane nje kwemzuzwane beningeke nalinza because naye Jesu yes bekathwele kuNkulunkulu 100% but watholakala asemthandazweni watholakala athandaza. Umthandazo ke bazalwane uhlukene ungaqhamuka ngetindlela ezihlukene. Umthandazo ungaqhamuka ngendlela lapho khona usithandaza sivakala siba audible. Kuyendeka ukuthi na uthandaze lapho khona uthandaze ungavakali a silence prayer lapho khona uthandaze enhlitweni yakho. Futhi kuyendeka na uthandaze enzaweni levulekile noma uthandaze enzaweni levalekile lapho uhlala khona emfihlweni yakho naNkulunkulu umbikele inkinga yakho. So umthandazo ke bazalwane sitawubuka livu laNkulunkulu lo ngangifundzela Exodus chapter number 32 verse number 11. Lo munye angivulele 1 Samuel chapter 1 verse number 15. Lo munye angifundele Psalms chapter number 73 verse 28. Lo munye ke bazalwane angifundele obese sifundzele bazalwane. Ngicela bazalwane ukuqala angifundele Exodus chapter 32 verse 11. Lo munye angifundele 1 Samuel chapter 1 verse number 15. Lo munye bazalwane angifundele ihlabelelo 73 verse 28 bazalwane. Sitobuka ukuthi umthandazo bazalwane njengoba sishilo sathi uchamuka ngetindlela ezihlukene. Umthandazo uchamuka nasikhuluma naNkulunkulu sithandaza sikendeka ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngendlela ukuthi ngalesi sikhathi nasiye emthandazweni sidele njena kutomjumisa uNkulunkulu. Sengendeka nasifike emthandazweni bazalwane sidele nje kutawungusela labanye sitawukhohlwa ngetinkinga tethu sitawu addressa noma tinkinga talabanye. Ingakho ke bazalwane umthandazo mbambamba akusiyo indlela lapho khona noma kufike khona lapho khona nabanye bacabanga ukuthi nasithandaza sisuke sitocela into kuphela kane umthandazo la khona siba ne deeper connection naNkulunkulu. Nangabe ufuna ukuconnectana naNkulunkulu ube nebudlelwane lobujulile naNkulunkulu sibona ukuthi ube ngumzalwane noma ube umuntu lotawutholakala usemthandazweni kuze kuthi utomqondisisa kahle
uNkulunkulu ngegama lika Jesu utoliconisa kahle live lakhe kufuna ukuthi utholakale usemthandazweni because labanye basabafika emthandazweni nje bafike bathi ukuthi umthandazo indlela lapho sicela khona kanti umthandazo ngelapho khona sihlangana sibambana naNkulunkulu ingakho live laNkulunkulu lethi bafunzi bakhe bebahlangene basethempelini lesivu laNkulunkulu baqale bakhuluma ngaletinye tilwimi baqale bakhuluma ngaletinye tilwimi le nabo beyangathi qonzi kungoba bese baconnectane naNkulunkulu. There is a time whereby tindzebe takho temlomo tingakhoni ukukhuluma noma ungakhoni ukububula ukuveta lokho uNkulunkulu bese moya wakho soqale wenta njani uyakububulela moya wakho soqala uyakukhalela uNkulunkulu ingakho labanye bathandaza ngetulwimi kuthandaza ngetulwimi usuke ungadivona ukuthi uthini kepha moya wakho your spirit inside usuke moya wakho ukububulela uNkulunkulu moya wakho usuke ukhalela kuJehova moya wakho usuke ukhala uNkulunkulu ngekujula ngacela ke bazalwane wangifundzela ke lokho Jude chapter number 32 verse number 11 kodwa Mose bangasingabaza uNkulunkulu wakhe wathi hawu singabaza lula lwakho lesivuthelelayo lesizwe sakho lwasikhipha endlini yaseGibhithe ngesandla sakho esinamandla amakhulu. Moses lana wakhala uNkulunkulu he was seeking favor unto God acela umusa kuNkulunkulu favor kuNkulunkulu lesivula uNkulunkulu Moses wakhala kusho ukuthi nasifike emthandazweni bazane ngilenye indlela lapho khona sicela khona umusa kuNkulunkulu we ask the Lord favor from God lo ngasifuzela bazane lo first Samuel ngifuna siyebuka ukuthi umthandazo umcuwa ngani first Samuel chapter number 1 verse number 15 Angikaze nginathe iwayini notshwala bengisahlulula inhliziyo yami kusimakazi sithola hana lana nasifunza first Samuel he is pouring out his spirit noma he is pouring out his soul asemthandazweni kusho ukuthi bazalwane lesinye isikhathi nasifika emthandazweni lenye indlela noma lenye lubukumqoka noma lenye indlela lapho khona sithandaza ngayo sithandaza sithulele moya wethu ingakho lesivu laNkulunkulu hana kwafika lapho khona nakathandaza bese kuhamba tindzebe temlomo kuphela kungasavakali ukuthi uthini sekuhamba tindzebe temlomo kuphela kusho ukuthi he was pouring out his spirit naba ungafika wona uyekhana umlalele ukuthi uthini bongeke umuve hana ukuthi uthini bongeke wawuve amagama la wakhulumako bengathi ingako incebe yakhe yazi yakhuluma yathi ngabe lo mfati kwente njani ngabe udzakiwe yini wathi hana angikadzakwa but I'm just pouring out my spirit ngithulela moya wami bese kuhamba tindzebe temlomo kusho ukuthi sometimes bazwana nasifika emthandazweni kutawufika lapho khona emagama emlomo noma tindzebe noma emagama ethu angasavakali but there is a time there is a season lapho khona elathi sithulela moya wethu kuye kulafika isikhathi lapho khona nasifika emthandazweni kuphume tinyembeti njena kuphela kuqitheke tinyembeti kusho ukuthi ungavakali ukuthi sisini kepha moya wethu uNkulunkulu sukwasiva ingakho live lakhe lithi uNkulunkulu thumela tingilosi takhe litokhongetela imthandazo yethu. There is a time lapho khona uthandaza khona moya wakho noma ingqondo yakho isuke ingeva ukuthi uthini but usuke uthulela moya wakho kuNkulunkulu. Lenye indlela ke bazalwane lesiye sithandaze ngayo sitawuthola Psalms chapter number 7 ihlabelelo wangifunza ihlabelelo bazalwane 73 verse number 28. Ihlabelelo 73 verse 28 bazalwane wangifunzela. Ihlabelelo chapter 73 verse 28. Kodwa mina ungilungele usozela kusimaka uNkulunkulu simakaza inkosi ngimele waba
siphephelo sami kuze ishumayele ngakho konke lakwendini. Ngemthandazo bazalwane indlela lapho khona sisonzela uNkulunkulu. We are drawing near to God ngemthandazo. Lasifunze khona ke Davide bekazivetela lokuthi nawufika emthandazweni indlela la ufike khona usonzele dude naNkulunkulu. Kusho ukuthi uyakhohlwa konke, ukhohlwe inkinga talomhlaba, ukhohlwe intfo loshoda ngathi empilweni, bese soyasonzela kuNkulunkulu, bese soyaxhumana naNkulunkulu, bese uxhumana ngqo naNkulunkulu. Kusho ukuthi ngemthandazo we draw near unto God ngegama lika Jesu. Umzalwane ke longathandazi uye mina bese uyangimangalisa ukuthi ngabe yena usonzela njani uNkulunkulu, ngabe yena uthola njani isigaba lapho khona isikhasi lapho khona ngasonzela khona naNkulunkulu. Ngoba ngike ngathi nangibuka nje bazalwane ngathi labanye bazalwane ungakubuka emfundisi ukuthi kunebazalwane abathi bona ukuthi nasifike esontweni sifike sihlabelele bangathandazi bathandazele kulabanye abantu. Kwendiwa yini ke lokho ukuthi kanze ukuthi labanye nje bathi hayi mina ngiyathandaza nje mina ngithandazi ngitawuthandazela kulabanye. Bese tingilosi labo they are angels iba inhlekise ezulwini ngoba tingilosi labo tiqhamuka tiphethe lulilide. Kusho ukuthi kude tifuna uNkulunkulu ngoba livula uNkulunkulu lithi tingilosi tihlale tikhongetele imithandazo yethu bese tiyimikisa uNkulunkulu. Labanye ke tingilosi labo tiyeta tawukhongetela tikhanze ukuthi kude tingakhongetela ngoba kude umthandazo. Umthandazo bazalwane uyasisonzeta kuNkulunkulu. If you want to draw closer to God, nangabe ufuna kuba nebudlelwane nobujwayela uNkulunkulu, tholakala usemthandazweni, tholakala umfunza livula uNkulunkulu, tholakala uyiphila impilo yebungcwele. Ngifuna ke bazalwane siqhubeke ngenxa yesikhathi sigijime egameni lika Jesu sibuye ukuthi babamba umthandazo umqoka kanjani empilweni yemzalwane. Lesikwenta lana bazalwane njalo ekseni sivuke sitothandaza kumqoka ngani. Sitawufunda livula uNkulunkulu bazalwane. Ngiyacela ukuthi ningibambise ningifundzele ama scriptures livula uNkulunkulu nafunda incwadi yaMateyu chapter number 6 verse number 9 bazalwane lo ngasifundzela. Kwekuqala ke bazalwane umthandazo njengoba ngikuchazile ngathi indlela lapho khona sixhumana naNkulunkulu. It is a way to communicate with God. Ngegama lika Jesu uNkulunkulu uyafuna bazalwane uyasifuna njengebantwana bakhe ukuthi sihlale siqhumana naye, sihlale sikhuluma naye ekseni emini nasentsambama. Inkosi engadimulo uyafuna bazalwane ukuthi sihlale siqhumana naye, sihlale sikhuluma naye. Ngakho livula uNkulunkulu phela lifunze nawu siya encwadini yaGenesis lisivula uNkulunkulu wadala umuntu wambeka ensimini yase-Eden ngegama lika Jesu. Lisivula uNkulunkulu bekehla njalo awuvakashela umuntu. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuxhumana nathi, uNkulunkulu uyafuna kuba nebudlelwane nathi. Lisivula uNkulunkulu bekaxoxa nemuntu kwangathi babangane ngegama lika Jesu. uNkulunkulu uyafuna bazalwane ukuxhumana nathi. uNkulunkulu uyafuna ukuthi sicommunicate naye. Nasivuke ekuseni simtshele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungivusile ngilophephile, ungivusile ngilophilile. Labanye uNkulunkulu abakakhoni kuphila, labanye bafisile kulibona ilanga nalamuhla kepha bakaliboni. Umtshele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mina ngiyabonga ukuthi ngiyalibona, ngilibona ngiphilile. Labanye uNkulunkulu lelanga namuhla bebafisile kulibona abakaliboni. Labanye balibone basetibhedlela balele etibhedlela kepha mina uNkulunkulu ngiyabonga. Uvuke ekseni umbonge uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyabonga. Labanye uNkulunkulu bathi bavuka bangaboni. Labanye uNkulunkulu bathi bavuka tinyawo tabo tingasakhona ikhamba kepha mina uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ngiyakhona kuhamba. Labanye bakhonile kuNkulunkulu, labanye bathe bavuka bangasakhulume, bavuka bangaseva kepha mina uNkulunkulu ngiyabonga ngegama lika Jesu. Nakuqhubeka nala ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu
ukhonile kungiphe amandla ekuthi bengasebenza nelanga lanamuhla. uNkulunkulu uyafuna bazane ukuthi siphumane naye umbikele konke umtshele uNkulunkulu naso yolana ebusuku entsambama uthi uNkulunkulu lana nami ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungiphe amandla ekuphila kulelanga wangiphe amandla ekuhlala kulelanga uNkulunkulu ngiyabonga ngegama lika Jesu bese uyathansa uNkulunkulu isalala Jehova ngivikele Jehova nginqobele ungatholakala njengomzalwane lotawuvela ungene ngutsheni njena kepha uNkulunkulu uyafuna ukuthi sicommunicate naye kukhona abazwelo ngibabhelo Matthew 6 verse number 9 angifundzele bazalwane namthandazako inkosi mabewemfundo sezulwini alidlulise leliphi ngamo. uNkulunkulu lana sithola bafundzi bakhe bambuta bathi Jesu nasithandaza kufuna sithandaze kanjani babe uNkulunkulu ke uJesu unika abafundzi bakhe ubanika nomthandazo uthi nanithandaza nebothandaza nithi babe wethu nosezulwini alijunyise libito lakho uyaqhubeka nomthandazo uyehla ngegama lika Jesu beka abafundisa Jesu lana bafundzi bakhe ukuthi njalo nabacommunicate naNkulunkulu kufuna bam-addresse as their heavenly Father ngegama lika Jesu kulelo mthandazo uyaqhubeka khona uthi ubathethelele babe njengoba nathi sibathethelela uNkulunkulu uyafuna ukuthi siphumane naye ngegama lika Jesu simtshele konke sithi uNkulunkulu siphe lamuhla singwasetho semihla nemihla lo mthandazo bazwane uqukethe konke kweqala uqukethe irepentance bekuthi uyafuna uNkulunkulu ukuthi ubaqolele abantu njengoba nawe ubaqolela ngegama lika Jesu uyafuna ukuthi uNkulunkulu sicommunicate naye sithi uNkulunkulu ke siphe lamuhla singwasetho lo mthandazo ke bazwane lona uJesu bekafundisa abafundisi bakhe bekuthi kufuna ukuthi baqhumane naye a way to communicate with them ngegama lika Jesu ngenxa yesikhathi bazwane asingene epointini lesibili sithathola bazwane encwadini yaJakobe James chapter number 1 verse number 5 bazwane lotangifundzela bazalwane umthandazo wesibili bazwane uqinisa ukukholwa kwethu umthandazo strengthens our faith ngegama lika Jesu ukukholwa kwethu bazwane ukuqinisiseka ukungenetiseka ngetinto esethembele kito ngetinto esingakadibona but ke bazwane siyakholwa ngegama lika Jesu sibe nekukholwa ukuthi tinto lesingakadibone tinto lesithandazele asikadibone letingasikadiphathi ngetandla tethu letingasikadibone tendeka but ukukholwa kwethu ukuthi siyanetiseka siyakholwa ukuthi babe losozulwini sosendele babe losozulwini sosendele lokho umthandazo wethu bebazwane uyaqinisa ukukholwa kwethu kuze ukholo lwethu litaba nemandla our faith ngegama lika Jesu itaba nestrength itaba nemandla kufuna ukuthi ube ngumzalwane utholakala kuphi utholakale usemthandazweni ngegama lika Jesu ukukholwa kwethu bazwane kuqiniswa ngelivu laNkulunkulu kuqiniswa ngemthandazo ngegama lika Jesu nawutholakala ungumzalwane who pray ngegama lika Jesu ufunza livu laNkulunkulu umeditate ngelivu lakhe ngegama lika Jesu ukukholwa kwakho kuyaqiniswa ukukholwa kwakho kuba nemandla ngegama lika Jesu nabanye bayamangala ukuthi kwenziwa yini wena nabathi bantu ukuthi umsebenzi kepha uthi wena mina nginawo umsebenzi yini kulokukholwa kwakho lokuqinisiwe ngegama lika Jesu kwenziwa yini nabodokotela bakhulumile empilweni yakho bathi lesifo lesa silapheki kepha bese uyakhuluma uthi ngemivimba yakho Jesu mina ngaphilisa kungenxa yokuthi ukukholwa kwakho kuqinisiwe emthandazweni ngegama lika Jesu kwenziwa ukukholwa kwakho bazwane nakune strength kwenda ukuthi urejecte tinto letikhulunywe abantu labaphila emhlabeni kwenda ukuthi urejecte tinto letikhulunywe bodokotela ngegama lika Jesu uthi nangabona uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ongehlula ilutho ngegama lika Jesu because bazwane ukukholwa kwethu kusenta ngathi siyahlanya kancane because ukukholwa kwethu kwenda ukuthi siphambane nenature ngegama lika Jesu kwenda ukuthi siphambane nescience ngegama lika Jesu nayithi science lokhu ngeke kulapheke sithi ukuthi ukukholwa kwethu ngeqhakathe hayi mina ngiphilisiwe ngengadi kaJesu ngiphilisiwe ngemivimba yakhe ngegama umthandazo lebazwane uqinisa ukukholwa kwethu ukwalo lombambele eJakobe chapter 1 verse number 5 bazalwane
asifundzele sisupport leli point lethu. La emhlabeni ngiphile ngekutamasa nangekutijabulisa la emhlabeni ngiphile ngekutamasa nangekutijabulisa nakhuluphalisa tinhliziyo tenu ngelilanga lekuhlatshwa. Jacob and Abazone Nagabala, he was encouraging believers ukuthi kufunele ukuthi ahlale uNkulunkulu acele inhlakanipho wisdom yaNkulunkulu ahlale njalo acela strength kuNkulunkulu. Sithi ke bazalwane ukukholwa kwethu kuyamqinisa loyo lokholwako ukukholwa kwethu bazalwane kukunika emandla. Ngenxa yesikhathi bazalwane asiqhubeke siye evini laNkulunkulu utangifundzela abazalwane base Philip chapter number 4 verse number 6 bazalwane ngicela sibazalwane ngifundzela amavesi vele ngidababita abazalwane abe maningi lamavesi base Philip chapter number 4 verse number 6 bazalwane ukukholwa kwethu bazalwane noma umthandazo bazalwane nguwo loletha ukuthula etimpulweni tethu. It bring peace in our lives ngegama lika Jesu. Lo ngifundzela abazalwane base Philip chapter number 4 verse 6 na 7 bazalwane. Ngiyakhathazeki alutho. Ngekho konke nikolotelo ngatatiwe uNkulunkulu. Kuleka nekusa kanye nekubonga. Ngithanda leli gama lelithi lingakhathateki lapho. Ukukhathateka bazalwane kwenda ukuthi impilo yakho ibe bede kuthula. Ukukhathateka kuyaqosha uthula. Ukukhathateka kuyayiqosha uthula empilweni yemzalwane. But ke lana nakabhala uMapostle Paul abhalela libandla laseFilipi ukuthi ningakhathateki ngalutho kepha konke tonke ticelo tenu konke akwathiwe ngekuthandaza nangekunxusa. So ke bazwane umthandazo nasifike emthandazweni ngulapho khona sithola khona ukuthula ngoba sibe sasakhathateki ngoba bese siyathi ukuthi umthandazo noma ticelo tethu lokho lokusihluphako sitafike sikutshele babodlo sezulweni sitafike sitshele uNkulunkulu semthandazweni ngegama lika Jesu. Nasisike bazwane umthandazo uletha ukuthula empilweni yemzalwane ngilokuthi lokho lokukhathathako kube sakusakhathaki ngoba uyathi ukuthi mina ndafike ngitshele bani babo wami lesezulweni uthi ke sikakhathateki. Even now ufunda John chapter number 14 uthi ke naye asingakhathateki ngoba Jesu bekathi ukuthi bazwane batawufika labo khona bakhathateka khona uthi no aningakhathateki ngegama lika Jesu. The Apostle Paul ke lana uyagcizelela ukuthi asingatholakali sikhathateka ngegama lika Jesu. Umthandazo ke bazwane uyasinika ukuthula etimpulweni tethu. Umthandazo uyasusa lokho sikhathathako ngegama lika Jesu. Ngakona kabhala umbhali athi lethani mina nginikeni leli jokelele lingisinzako bese ngithatha lelami lelula ngegama lika Jesu. Umthandazo bazalwane uyasethula lo umthandazo bazalwane uyasethula khathatheka kwethu. Umthandazo bazalwane uyasethula thina sifike simtshele konke lokusihlulako bese uNkulunkulu uyasiva bese uNkulunkulu uyeva ngegama lika Jesu bese sinika kuthula lokuphelele ngegama lika Jesu. Umthandazo bazalwane sisaqhubeka njena sesiye emthandazweni usinika i-guidance ngesikhathi lapho ufuna sente ama decision khona nangabe ufuna kwenta tinqumo nangabe ufuna kuthatha tinqumo empilweni yakho umthandazo ufike usiguide in time lapho khona senta khona ama decision. Asifunde incwadi ihlabelo bazalwane wasifundela ihlabelelo chapter 25 bazalwane ihlabelelo 25 verse number 4 na 5. Ihlabelelo chapter number 25 bazalwane verse 4 na 5. Ngesingisi uthi show me your ways O Lord, teach me your path. Ngalesingisi show me your ways O Lord, teach me your path. Lo ngasifundela ngeSiswati bazalwane. Ngikhombise indlela yakho simakathi ungifundzise imikhonzo yakho ngihambise eqinisweni lakho ungifundzise ngoba wena uNkulunkulu wensindiso yakho.
nasifike emthandazweni bazwane lasifike sithole khona i-guidance khona nakathi ke David lana David bekathandaza athi uNkulunkulu ngikhombise indlela takho, teach me your path, oh Lord. Ngegama lika Jesu emthandazweni bazwane lasifike khona sithole i-guidance nakufuna ukuthi sente inqubo etimbulweni tetho sifike sithole i-guidance ngegama lika Jesu. uNkulunkulu ufike asiguide ngamoya wakhe longcwele ngegama lika Jesu. Nasifuna sathe inqumo moya wakhe longcwele ufika siphe amandla egameni lika Jesu ukuthi sithathe inqumo letingito, sithathe inqumo ngegama lika Jesu ngeke dilimate impilo yethu. Ingakho abantu labasha ufuna ukuthi wherever ngegama lika Jesu nakufuna kwenda inqumo etimpilweni tabo, ufuna ukuthi batholakale basemthandazweni, ufuna ukuthi batholakale bafundela ivula uNkulunkulu, ufuna batholakale fasting ngegama lika Jesu. Umuntu lomusha nomuntu omdzala lonjalo egameni lika Jesu utholakala enda inqumo letingito, ngoba the time lapho khona wena tinqumo letikabi moya waNkulunkulu ubese uyakufundzisa, moya waNkulunkulu bese uyakuguide, moya waNkulunkulu bese uyakhuluma manje athi phela nakufuna ungahambi kanjena, kufuna uhambe kanjena, kufuna ungaphili kanjena but ufuna uphile kanjena ngegama lika Jesu. Sikufuna kuphi ke lokho bazwane? Sikufuna emthandazweni. Nangabe ungumzalo lothandazako, nangabe ungumKristu lothandazako, umoya waNkulunkulu uyaguide ngegama lika Jesu. Nawende ba decision ngegama lika Jesu. Ingako nabanye baye babute bathi kusono ngani ukugqoka sigcebhe, kusono ngani ukugqoka A B and C egameni lika Jesu. Moya waNkulunkulu na ufike emthandazweni kuba nguye na ugqoka manje bese uyakhuluma nawe athi ungagqoki kanjena, nawuthi uyagqoka athi ungagqoki kanjena ngegama lika Jesu. Sithola i-guidance nasifike emthandazweni, sithola i-guidance nasimeditate ngelivula uNkulunkulu egameni lika Jesu. Le point le abazwane noma lingasile kugcina bazwane lesifundo lesithe bazwane sitaqhubeka naso. Lo ngafundela Jacob chapter number 5 utafundza verse number 14 na 15 bazwane sesiye emthandazweni egameni lika Jesu. Sithi ke bazalwane lo ngifundela bazalwane lo Jacob James chapter number 5 verse 14 na verse number 15 sitawuthandaza bazalwane. Ukona indulawo kaThixo akabike babonisi bembala bamthandazele umgqobisa amafutha egameni lenkosi. Kukhona inogulako sisike bazana umthandazo lokunye lokwentiwa ngumthandazo bazalwane uletha healing and restoration etimbulweni tethu. Letha bazalwane kuphulukiswa nekubiselwa kwetintfo etimbulweni tethu. Umthandazo ke bazalwane Jacob lana ukhuluma uthi ukhona inogulako egameni lika Jesu. Nangabe kukhona logulako akabike ama-elders elibandla amthandazele. Kusho ukuthi bazwane emthandazweni ngafike sithole khona ukuphulukiswa, ngafike khona sithole i-healing ngegama lika Jesu. Nasifike emthandazweni bathi ke lana akathandazele bese ugqoba ngemafutha egameni lika Jesu. Sithola bazwane kuphulukiswa nasifike emthandazweni, sithola kubuyiselwa kwetintfo letethiwe sithi etimbulweni tethu nasifike emthandazweni ngegama lika Jesu. Umthandazo bazwane unemandla, asikayekeli ukuthandaza egameni lika Jesu in the name of Jesus Christ, ngoba ngemthandazo nangabe khona logulako uyaphila, aphile ngemthandazo. Nangabe kukhona lentingo lebedethiwe sitha empilweni yakhe ngemthandazo egameni lika Jesu kuyabuyiselwa ngegama lika Jesu. Asitakakhuluma evini lakhe athi konke lokwethiwe sisikhonyane kuyabuyiselwa sekuphindwe kasikhombisa ngegama lika Jesu. Siyakhona bazwane kuthi ngemthandazo bonke labagulako bayaphiliswa ngegama lika Jesu. Ingakho ngabe khona logulako simbeka tandla simthandazele, ngoba umthandazo unemandla bazwane, uyaphilisa uphinde ubisele konke lokwethiwa ngabe kwethiwa bathakathe empilweni tethu, ngabe kwethiwa sitha etimbulweni tethu. But umthandazo unemandla ukubisela, umthandazo unemandla ekuletha i-order etimbulweni tethu.
ngabe ngathiwa ngegama likaJesu impilo lecicima kwemtimbeni wakho umthandazo unemandla ekubuyisela ngegama likaJesu ngabe impilo letshiwe sithe emtimbeni wakho umthandazo unemandla ekubuyisela impilo ngegama likaJesu ngabe ngumsebenzi lowetshiwe empilweni yakho ngegama likaJesu umthandazo bazwane unemandla ekubuyisela ngegama likaJesu sengena emthandazweni namhla ekuseni utathandazela nawe noma ngathi ukhona la ngekhathi noma ngathi usibukela online egameni likaJesu ngena ke emthandazweni esikhathi sanyalo uthandaze uthi uNkulunkulu konke lokwethiwa sithe empilweni yami konke lokwethiwa sitha kubantu abami konke lokwethiwa sitha egameni likaJesu emndenini wami konke lokwethiwa sitha empilweni yami in every area in every aspect of my life God restore it, O Lord, restore it, O Lord. Namhla ekuseni uNkulunkulu kubuyisele ngegama likaJesu ngoba siyazi ukuthi umthandazo unemandla to restore ngegama likaJesu wherever la khona namhla ekuseni dithandazele na uthi ucelele kuJehova uthi uNkulunkulu restore uNkulunkulu ubuyisela ngegama likaJesu konke lokwethiwa sitha ngabe kwethiwa kubantu abami uNkulunkulu ubuyisele ngabe kwethiwa kuma siblings ami uNkulunkulu ubuyisele ngabe kwethiwe emndenini wami uNkulunkulu ubuyisele ngegama likaJesu sesingena emthandazweni namhla ekuseni I want us to pray for the restoration egameni likaJesu umthandazo uNkulunkulu unemandla bazwane God unemandla to restore namhla ekuseni eva la ukhona noma ngathi usibukela online pray uthi uNkulunkulu restore buyisela uNkulunkulu lokwethiwe empilweni yami egameni likaJesu. Amen and amen.